Бастың спортсменнер бұт оны кенілер тренердері улахан кайыларынан үрделдер. Үйе бүліттен төрітәқ Сардана Трофимова классическая марафонға Россия чемпионкада болар хетесті. Бұл сақасырын спортный историятыгар бастақы улахан сетихи. Классическая марафонга Россия чемпионата Татарстан Республикатын кийин куартыгар Казаньга боланасты. Казань арена стадион болосаты 2-ңа кыттачыны дойду төрдон регионнарыттан тимте оңма тухунтыына күстә быйдар бука бары калан старт атылар. Жаргына көрдөкне шөйленең орталаты барта буланнан оңолунна анан шөй форма хәдер. Марафонистар Казань курат кийин улусаларын устун сүйрен стадионунан эрген асылар, манна утагыһан ахан өл хабаллар, бе марафонка кыспыт спорт мастера Сардана Трофимова дистанцияңарыга дери бастани хәчилер бөлөктөргө сырытта 4 километрден утарсачларын сыя халлартан сүйрүтүн бастыгынан төмүктәде. Тон 4 километр халбытыгар бар халым бар бутара. 4 километр бәм бар бутым. Тулзага ме хүрер бар ровнандык 4 километрден бар бутым бәм. Анна майгынды күрдүм. Кыйы улахан сол талага белетенне, үрдүк санабыл Берлинде. Все марафонга Россия амбастан чемпионкада болла. Муну киле бу кайынан бу августка болла чемпионат мира легкая атлетика Пекинга болла чемпионат мира на путевка аллаяк. Өне болута бу хүрдө улахан события онна чагылкайдык кайталата инникеттүгөр буалары турар олимпиада кидиге бастакы кардылары оңорду. Сардана Трофимова, онна кини тренери Татьяна Жиркова өссө күскерчилден спорт өддік чепчалларын давайыр соруктақтар, Бағалай Пасельскай, Саха телевидениете, Казань, Яку.